Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom d.o.o. iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvanični video na našem kanalu. Ovom prilikom smo odlučili da snimimo video vezan za presu 10 olovaka istovremeno tehnikom sublimacionog i laserskog otiska. Pre pečenja olovaka po presi potrebno je oštampati dizajn u ogledalu na laserskom ili sublimacionom papiru. To ćemo napraviti tako što u Photoshopu odaberemo opciju Print, te izaberemo štampač kojim želimo oštampati dizajn. Ukoliko štampamo dizajn na laserski papir, izabrat ćemo HP M254DW laserski štampač i u opcijama za papir označiti Color Glossy papir. Ako štampamo na sublimacionom papiru, naš odabir štampača je Ricoh SG 3110DN štampač na kojem samo treba da kliknemo na profil sublimacija. Za štampu na olovkama koristi se poseban transfer papir koji otisak čini veoma povoljnim. Na 1 A4 papir stane do 300 različitih logotipa, teksta ili dizajna u dimenzijama za olovku. Iz tog razloga cijena otiska je veoma povoljna. Prilikom odabira olovke treba obratiti pažnju da olovka nije nepravilnog oblika te da nema ispupčenja ili udubljenja na sebi. Sada ćemo vam pokazati proces pečenja jedne i 10 sublimacionih olovaka sa sublimacionim papirom. Olovke koje se peku sublimacionim papirom su već premazane sublimacionom tečnošću. Dizajn koji smo štampali na Ricoh štampaču prvo sečemo i lepimo termootpornim papirom. Zatim stavljamo olovku pod presu i postavljamo temperaturu i vreme od 185 stepeni i 25 sekundi. Kada je presa gotova sa radom, vreme je da pogledamo rezultate. Kao što vidite, rezultati su odlični i vaša olovka je spremna za rad.
Ponovit ćemo ovaj proces, ali sada sa 10 olovaka na temperaturi i vremenu 185 stepeni 30 sekundi. Preporučujemo vam da prvo testirate jednu olovku iz razloga što vreme može da varira između 30 i 35 sekundi kod sublimacije u zavisnosti od debljine olovke. Kao što vidite, na svim olovkama je dizajn savršen. Sada ćemo vam pokazati štampu olovaka laserskim papirom. Laserski papir ne zahtijeva posebno premazane olovke koje možete koristiti u raznim bojama. Proces pečenja ovih olovaka isti je kao i sa sublimacionim olovkama. Isjeći ćemo i zalepiti dizajn te postaviti presu na 185 stepeni i 15 sekundi. Sada ćemo vam pokazati proces sa 10 olovaka na istoj temperaturi i vremenu. Rezultati su savršeni i vaše olovke su spremne za rad. Kao što sami vidite, dobili smo sjajne rezultate uz brz i jednostavan proces proizvodnje. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sublimacione štampe ili mašine za olovke, slobodno nam se obratite putem e-maila ili telefonskog broja koji možete pronaći na našoj web adresi minkom.co.rs. Hvala što ste pogledali još jedan tutorial na Minkom kanalu.